Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Katkum ki khobor ki belum hakalai pho trik unaitung arhaja arpoar ki nongking ling kapung omniam kilayo banra ya kanam ladu hakajingya lai kai football kabla penlong hapo kasnong nong mahir. Ya ketika turnamen lapenya ada kaseng samlash nong kanong mahir. Ha ketika jingya lai kai final ka kenhun kinong kingling kalai khun persha. Ya kirang ya lai kai jong ka wa lakhar sport club. Bat kirang ya lai kai jong ka kenhun kinong kingling kilayo ban thep hadu san gol. Bat ka wa lakhar ka khlamyo ban thep lani pen pai ya ka gol wat tang ka wairo. Te kumta kinong kingling kilalong kibala du. Ha ketika football turnamen. Ha ketika sngi bla penlong ya ketika final football turnamen la don lang iba don kupar sumer iba dai MDC barim jengka umsning constituency iba longru hakaju kapor kum uko chairman jengka MIDC ubla 1 point kum ukongsan hakajingya don lang jeng urang ba isnong uba taining karbuki nang tau samla pensingai melim uba dai president jengka seng samla isnong nong mahir kiru rang ba kilong kemi bat ki khun samla ke bakin thob ya kinong kershan jong kita ki aliang ki ken hun ya lekai. Hip hip. Hooray! Hooray! Kan, hanay pat ni sosilong ba ni duna maha hagaliang infrastructure. Kamu kamadan ngim dan babiang. Hanay ngidon pat di samla jong ngidon di sop ki ba. Boleh ulai ki. Jadi kamram jongi hot nga mensuar ngadi wei ni player bujui dia kai ba for mensuar kanai pulang kanai kusan hadu ah saja. Ni sutu ya ki jon kam ke jikodor bandon kamadan ke bawah. Menurut pembiang ke bawah. Hot nyimak suban akai dari. Jadi kamram jongi bolong nami kemat. Ini kamram jongi ki beran wei pagi bentah. Ban pembiang ini jon kam. Next kam ngindon ginomi kemat ki badon kita ke jisutu. Ngindon kam ginomi kemat ki sutu ki samla man penbiang ya infrastruktur gimadan gi babiang idon kam gi nomi khmat besotu ya ka roi kapar bagi don kam ya ka lenti kesekian ke babiang lam gi nok sok sok gen sok ginong rep jungi gin sok ipaj ba gi kena skol jungi gi balik skol gin sok bat barok gi don kam maro ban le kata are ka kamram ka bag nok khmat bangila jet upaj ba yang iba kan diga tan 0 point ria jungi ngidon tang gi madan depo wala khar mo mdikian wala khar yang teh Kang tay madan ka yung SCB. Ada yang ngami ipat ipat gimadan giman biang. Ya madan mdikir ke ba ngilali kendu. Snong rol kendu nga ngilali ban ya penbet lang. Akin tiyo badep, tiyo mensuat. Kani sejang bradem. Ba kajitwa madan jo samla nom dikir ka do banjur. Ke snong ro ka dan mentalang ta. Mayarap bangaru kalai keren. Bangila koi hakaji tu jemut maka snong dan contribution lang bat nangaru lesu nami khamat na iet pat ikna samla ban penbiang kemudian contribute lang mangaru tahang tang lai sutu bangin telang mo dangi thap tang siliang inom lah inon kam man thap asli kiti kita kadang inon ka telang bat inon chong snong bat sama ni inon subun kita len inon kam oke kemudian ka babha ni po jiro mo kalong yo Kalau sentar ya baru khot isnong marjan hang ni. Dan kam bandon nak ke football stadium ke Babiang, football mana Babiang, Indo stadium ke Babiang. Mano ban le kita, de kita gibriu ke pi kum kinong song snong, jong dekat han di penjop. Ada pi penjop ya gibriu ki badan kita jikle. Kalau ngaji mentoy pi ki samla, kalau mentoy kinong song snong jongi. Lagi jet ya gibriu ki ba. Itu ya pi tang ha ka si thep but. Kata kalau kalawai jongi khun jongi samla jongi kalong ka badum